Ekitabo ky'ekyeshongoro eshura ya 2 ndi nk'endungu ya Sharoni omwanganje omu mpita kishwera nk'omwanganje okuguba omu mahwa na nkunzi yangye nikwaba omu bishiki kishwerwa nk'omucungu omu biti by'omwihamba nikwo nkunzi yangye ari omu basigazi nkashutama ahansi y'ekicuucu kye n'okushemererwa kwingi ebijuma bye byanurira yantaasya omu nju y'obugyenyi orurango rurwabiire ruri ahaiguru y'omutwe gwange kukaba kuri okukunda mpimbuza otuzabibu onduhuuza otucungwa ahabw'okuba rukundo noye kunyita nkabaasibwa ki omukono gwe gwa bumosho gunshegura n'ogwa buryo gunfumbata kishwera imwe bishiki ba Yerusalemu mwe nimbarahiza esirabo n'ebiguma y'empara mutasisimura nkunzi yangye n'obukwakuba okumwimusya atakayeyendiire kishwerwa hurra iraka rya nkunzi yangye ngugo yija aha nshozi naguruka agurukira omu bibungo nkunzi yangye ni nk'esirabo nari eshonga y'empara reeba ayemereire enyuma y'orugo rwitu naringuririza omu madirisa nayeyoreka nitumureebera omu mbazi zaago nkunzi yangye yagamba nagira ati imuka nkunzi yangye murungi wangye tugendane ahakuba reeba katumba ehwire obunaku bw'enjura buhingwire ensi netandika kulabya obunaku bw'okweshongora bwahika n'iraka ry'enkombe nirihurirwa omu nsi yitu omutiini nigwera ebijuma byagwo n'emizabibu neerabya netamiira n'emigaju imuka nkunzi yangye tugendane nkombe yangye otuure omu bwatika bw'orukiri n'omu nyanga z'amabaare kankureeba aha maisho mpurira iraka ryawe ahabw'okuba iraka ryawe nirishemeza n'amaisho gawe niharungi mutwatire za muha bwamuha obuto burikushiisha emizabibu ahabw'okuba emizabibu neerabya nkunzi yangye n'owangye nanye ndi owe ariisize obusyo bw'omu myangangye okwisyo burishesha ebunda bikawaho nkunzi yangye kubuuka obe nk'esirabo nari eshonga y'empara aha nshozi za Beteri